ek kaniblog kau idol kun boss sa ingge bang kalasahan TPX10. Next video. Dabi SB7 iye me story no duk X no me pinihapihahin iye me makasinnahin duk kay baya balik si iye bang niya X no luo ni kay magkasa atau akan mag-elaanda iku sumaysahe bang bakas anda no iye ni ro SB7 duk baya balik duduk kalasahan no bang niya bakas pagsasaan bi bang inesep-esep nun iye me makasin na me ilabeyanin iye ne ko me minda kiwate amba nate hapate ngahin ang dagay asal magkapit ni dem ate nasai da SB7 iye me story pinihapihan unduk gay kalasahan no balik X nun suga bang painte eseb no isab kalasahan no pe na SB7 iye me zaman di edo upinaya manpata nun pag iye lupag saye yene makan sulate suga bang bakas anda no damikyanin sa idu bang kalasahan no pe bakas anda nun atawakan bakas ella nun gay katawhan ko bang lalaki bang dende bang ineseb-eseb nun iye me zaman pagkasabin pag antan-antan bitanganin asal masih magbalikan iya lasanon si iye kalasahan nupe suga bang ineseb nun iye me zaman bi magsasa ni bisara matebag mapeddi kemo ninne tahala lasanon bagiseb-seb no suga bang me LDR dukaam long distance relationship na makajari mang may ex nagyagain niya pagsasaanin do black and black iyan pagsasaanin mang may LDL do magtala OFW suga bang makasanda no lagi bang niya ro anak bi bumagkala sa pekaam kalasahan no pe balikon bang makasanda no bisan na niya baka bisarabi tebag balikon dahad na bang labayan magpapeddi pinsan din to unlok hini nun sambatan si baboy